ngumve ijambo perezida w'Ubufaransa avuze, ariko turarica mu ncamake gatonya n'amagambo perezida w'Ubufaransa atangaje, ariko ibyo yaramaze kwemeza avuga ko bigiye kuba bise bivuguruzwa na M23 bavuga ko ibyo bintu bidashoboka muri kano kanya. Ndagira ngo banze wumve perezida w'Ubufaransa icyo avuga. Et ambassadeurs, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. Le président de la République démocratique du Congo et le président de la République togolaise viennent d'avoir des mots très forts pour dire combien nous ne pouvons pas nous demeurer des spectateurs silencieux de la tragédie qui se joue à l'est de la République démocratique du Congo et qui impacte toute la région des Grands Lacs et Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nyuma yo gutangira ashimira bitabiriye inama bose abavugaho ibihugu bigiye bitandukanye, Amerika, ibihugu byose biri hano ndetse by'umwihariko n'abahagarariye u Rwanda, u Burundi, abahagarariye Uganda, bose yagiye asa nk'ubanza gushimira abari bitabiriye ino nama. Ariko muri iyi nama yaje kugira byinshi agenda atangaza, mu yagarutse n'ubundi ku mibare, ngira ngo dusa nkaho twari twumvishe n'ubundi Tshisekedi yari yavuze hejuru by'abakuye mu byabo, imibare y'abicwa, ibibazo byose by'intambara biri kubera mu burasirazuba. Ariko by'umwihariko hari ibintu yatangaje muri iyi nama aho yabanje gushimira ko byibura bakusanyije agera kuri miliyari imwe n'ibihumbi miliyari imwe na miliyoni 500 zo kugira ngo zibe zafasha abameze nabi cyangwa se abari mu kaga mu gihugu cya Kongo. Ndetse arangije ahita atangaza ano makuru, ngira ngo banze wumve tugira ngo tuze no kugaruka ku ijambo rye wenda gake gake nyuma, ariko tubanje kumva rino jambo. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté, devrait dans les prochaines semaines, à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires de jour, de petit gabarit, compte tenu des contraintes logistiques. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise, afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai. Et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis le Burundi. Hano niho perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangarije avuga ati, mumbare wenda kuba natinze kubibabwira, ariko twamaze kubijyamo, twavuganye ko ikibuga cy'indege cya Goma mu minsi mike cyangwa se mu minsi mike iri imbere kigomba kuba cyamaze gufungurwa kugira ngo ubutabazi bw'ibanze buzanwe mu ndege ntoya butangire bube bwakwinjira muri Goma mu gihe cyo kumanywa. Itangazo ritangarije agaragaza ko mu minsi itari ya kure ikibuga cy'indege rwose cya Goma kiri buze kuba kigiye gufungura. Ati iki kizaba ari igikorwa cyiza cyo gufungura ikibuga cy'indege rwose ejo bundi cya Goma. Ati ndetse bizaba binubahiriza amategeko y'ubusugire bwa Kongo. Ati ndetse ibyo ngibyo tuzabikora mu rwego rwo kugira ngo dukomeze dufasha abo ngabo bakeneye ubufasha byihutirwa. Ati rwose mu gihe kidatinze indege zizanye ubutabazi zigomba kuba zatangiye kugwa ku kibuga cya Goma. Uyu ni Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa. Ndetse yakomeje anavuga ati bigomba kuba vuba, ndetse hari n'indege zizajya zituruka by'umwihariko zizajya zinjira ziturutse i Burundi zizanye ubwo butabazi bw'ibanze. Uri perezida w'Ubufaransa. Ibi ngibi neza neza bimeze nk'ibyo perezida wa Kongo yari yahereyeho kare avuga muri rya jambo rye tumaze kumva, aho perezida n'ubundi wa Kongo Tshisekedi yari yavuze ko mu bintu bikenewe byihutirwa ngo abantu bameze nabi cyane muri biriya bice bya Kivu y'Amajyaruguru ngo na Kivu y'Amajyepfo. Tshisekedi yari yasabye ko bakora uko bashoboye abateraniye muri iyi nama kugira ngo imiti ibashe koherezwa, mbega ngo inzira zo mu kirere zifungurwe iziciye impande zose kugira ngo ubutabazi bw'ibanze ngo bubashe kugera mu baturage bari muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kuko Tshisekedi yavugaga ko ibyo bice byafashwe n'umwanzi kandi abaturage bariyo ngo barembejwe bamerewe nabi cyane. Perezida w'Ubufaransa nawe yaje ahita akomereza avuga ati rwose vuba bidatinze byamaze kwemezwa ko ikibuga cy'indege kiri buze kwita gifungurwa cya Goma. Gusa muri iyi nama Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda nawe iyi nama yarayirimo. Ndagira ngo wumve ijambo ubwo yari muri iyi nama ari gusohoka, abanyamakuru hari ijambo bamubajije by'umwihariko nawe avuga ku byerekeranye n'ifungurwa ry'iki kibuga cy'indege, none bite bitujyana ku bafashe ubundi Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo cyangwa se bafite n'icyo kibuga cya Goma mu biganza, nabo basohoye itangazo bavuga ko ibyo bintu bitari buze gukunda. Uyu uri kumva ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Concernant l'aéroport de Goma, il vous souviendra que l'aéroport de Goma est aux mains des autorités de fait, qui sont la FC M23. Et donc nous, notre position du Rwanda, c'est d'abord de s'assurer
que les décisions soient prises dans le cadre de négociations de Doha, puisque c'est là où le gouvernement congolais et la FCM 23 sont assis pour négocier une solution à cette crise. Et donc c'est dans ce cadre-là, avec les autorités de fait qui tiennent à l'aéroport de Goma, que cela doit se faire. Ce n'est pas ici, Paris ne peut réouvrir un aéroport, puisque les premiers concernés ne sont pas là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on parle de la situation humanitaire. Mais la situation humanitaire... Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ubwo bamubazaga ku byerekeranye n'icyo kintu cyo gufungura ikibuga cy'indege uko bimeze hano, yasobanuye avuga ati ibyerekeranye no gufungura ikibuga cy'indege ntago bizi nona muri kano kanya, ariko ibyo ngibyo nkeka ko byakagombye ibyo gufungura ikibuga cy'indege gushingira ku biganiro n'ubundi biri kubera muri Doha, biri guhuza uruhande rwa M23 ndetse na leta ya Kongo, kuko niho ibiganiro byabo by'ubuhuza biri kubera. Ati rero icyemezo cyakagombye kuva n'ubundi muri ibyo biganiro. Ndetse akomeza anavuga ngo ikindi sinkeka ko ipari hano, kuko bivugiwe hano ipari na Perezida Macron, ikibuga cy'indege cya Goma kiri buze guhita gifunguka, kuko abo bireba ntago batumiwe muri iyi nama. Abo bireba ubwo nyine ni ba nyiri gufunga icyo kibuga cy'indege, ari nabo bafashe Goma, aribo M23. Atabo ngabo nibo bazi nimba hari bufunguke cyangwa atari bufunguke, ntago ari hano ipari bahita babivuga, ahubwo abo ngabo nibo bakagombye kumenya nimba koko bafungura cyangwa batafungura. Avuga ati nta nubwo bigeze batumirwa hano, ntago bahari. Gusa itangazo rya M23 naryo ryari ryamaze gusohoka rivuga kuri iki kintu cyavugiwe mu Bufaransa na Perezida Emmanuel Macron, avuga ko ikibuga cy'indege kigiye gufungurwa. Ibyo bikimara kuvugwa, AFC bahise basohora itangazo ryabo rivuga ngo, itangazo ryavugaga ngo twebwe ntago tubona akamaro k'ubusabe bw'Ubufaransa bwo kugira ngo dufungure ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ngo icyo gikorwa ntago gikwiye gukorwa muri kano kanya. Ati ni igikorwa cyakagombye gukorwa hashingiwe ku biganiro biri kubera i Doha muri Katari, biyobowe na Katari ndetse bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Ataho niho hari kuva icyemezo cyemeza ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa. Ndetse bakomeje bavuga ati ugereranije n'ukuntu ibikorwa bihagaze ku rugamba muri kano kanya, ati hari kugaragara ibitero by'indege zitagira abapilote, ubwo ni za drone, by'intwaro za leta ya Kinshasa bigamije gusenya ibikorwa by'abasivile, harimo no kurasa muri Minembwe ndetse no kurasa muri Walikale. Se bakomeje bavuga ati turagira ngo tubibutse ko hashize amezi menshi ubutegetsi bwa Kinshasa bufunze ikirere kiri hejuru y'ahantu twebwe twari twarafunguye, ngo se yafunguwe n'ingabo zacu, ngo bagamije gukoresha indege nto, ubwo ni drone, ngo zigamije kwibasira abaturage bari mu bice byacu cyangwa se abaturage bacu. Ndetse itangazo rikomeza rivuga ngo umuryango mpuzamahanga ntukwiye gukomeza gushimira ubutegetsi bukomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika intambara, ahubwo ubwo butegetsi bugahitamo uburyo bwa gisirikare aho gushaka igisubizo cya politiki, atari ko bakomeza kongerera ibibazo abasivili. Iri tangazo ryakomeje rivuga ngo abaturage bahunze intambara bamaze kugaruka mu ngo zabo. Ijambo rya Tshisekedi we yari yavugiye mu Bufaransa, ngira ngo twaryumvishe kuri iyi cano, yari yakomeje avuga ati nitusubirana Goma cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, tuzongera tugarura abaturage batahe bagaruke mu bice byabo, tunabafashe. Yavuze n'amafaranga azakoreshwa byose yari yabivuze. Gusa M23 yo muri iri tangazo basuye bakomeje kuvuga ngo abaturage bahunze intambara bamaze kugaruka mu ngo zabo. Ati rero nta mpamvu yihutirwa ngo y'ubutabazi bw'ibanze ikiri muri ibyo bice byafunguwe n'ubundi. Bakomeje bavuga ati turasaba Ubufaransa kutagwa mu mutego wo gukomeza kwisanga mu masosiyete cyangwa se mu mashyirahamwe ngo yungukira mu byerekeranye ngo n'impunzi cyangwa se mu masoko y'impunzi iri hafi y'umujyi wa Goma. Kuko ayo mashyirahamwe cyangwa se ayo matsinda niyakomeje n'ubundi gushyigikira no kubeshaho no guha intwaro umutwe wa FDLR. Ngiye kuvuga ati Ubufaransa bukwiye kwirinda ibikorwa, amagambo cyangwa imyitwarire yose ishobora gutuma abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari bibuka amateka mabi ya kera. Ndetse banavuga ko bo rwose icyo bashyize imbere ngo ari ukurinda no kudacogora, ngo bagakomeza kurinda umutekano w'abaturage. Ngo bikozwe ku itariki ya 30. Mbega mu yandi magambo ni itangazo basohoye Ubufaransa mu nama yabaye ku munsi w'ejo, bakimara gutangaza ati rwose ikibuga cy'indege cya Goma byemejwe ko kigiye gufungurwa vuba bidatinze, kugira ngo hatangire hajye hanyura indege zizanye ubutabazi, imiti, ariko ngo indege ntoya ndetse zizajya zikora mu gihe cyo kumanywa gusa,
abayoboye uwo mujyi cyangwa se abafashe Goma bo bahise bavuga ko ibyo bintu bitihutirwa nonaha ndetse ngo bitakagombye no kuva mu Bufaransa, ahubwo ngo ari icyemezo cyakagombye kuva mu biganiro biri kubera Doha. Ni ubuhuza buri gukorwa na Doha cyangwa se na Katari, ndetse ngo bigashyigikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bo ngo niko babibona cyane, bakongeraho ko ngo leta ya Kinshasa ngo ikomeje no kubarasa ndetse cyane, aho kugira ngo iyoboke inzira yo kugira ngo bakoreshe inzira y'ibiganiro. Je veux ici resaluer tous les efforts faits par la communauté internationale et les médiations, redire aussi combien les Nations Unies se sont mobilisées, y compris cette année encore, avec des résolutions précitées par mes deux collègues, en particulier la résolution 2773. Perezida Emmanuel Macron nawe yakomeje kuvuga ati arashimira rwose imiryango mpuzamahanga, ibihugu byose muri rusange, ndetse anavuga ko nawe bagomba gushingira ku mwanzuro w'akanama k'umutekano w'umuryango w'abibumbye. Ndetse yakomeje kuvuga ati ikindi mugomba kumenya nuko amahoro arambye atashoboka mu gihe nta baturage bayarimo. Ati nta mahoro yabaho mu gihe abasivili batari kurindirwa umutekano. Ati ndetse nta n'ubwiyunge bwabaho hatabayeho ubutabera. Organisations non gouvernementales, des agences onusiennes, des femmes et des hommes qui chaque jour au péril de leur vie soignent, nourrissent et protègent. Et je veux ici les remercier de cet engagement, du rôle joué, y compris lorsqu'on a beaucoup moins parlé de ce conflit.